Ko ia te tangata nāna nei te pakihi a Pixar I whakatū. He pakihi e waihanga kiriata pakiwaituhi o rongonui ana. He pakihi e hia piriona tāra te uara. Me te aha no te rā nei I tūtaki ai a L.V. Ray Smith, te tohunga o te pakiwaituhi mati, ki ngā tauira Māori me ngā tauira iwi mautere e hiahia ana ki te aruaru I ona tapu ai. I tā rātou hui, a Manawa Wright. He tawhiti kē ngā kiriata tahua nui, pēnā kia Toy Story, me Finding Nemo, ki ngā kupu whakaawe no tētahi o ngā kai kōkiri o Pixar. Being funded sometimes by Silicon Valley venture capitalists, they look for failure. It may seem like a strange concept, but they can figure if you've tried and not failed, then you haven't really got the hunger yet. E ono ngā Māori Pasifika hoki I whiriwhirihia mo te tūtakitanga kia tākuta L.V. Ray Smith. Iti te kupu, he oi he nui te kōrero o ngā kanohi. Kei te kitea, he moe ā tēnei mo ētahi o nei tāngata. Pixar is one thing I really like because sort of grown up with all the Pixar movies, so it's funny, like even just talking to him about some stuff from like Finding Nemo and things. One of my favourite movies. I was like, oh wow, this is the guy who made it. So yeah, for me, certainly he's right up there. Well, I guess that's not surprising, really. I mean, when you look at like the list of things he's been involved in the past, it's pretty impressive. Ko ia rā te whakahau, māna, mā tēnei tūtakitanga ka whakapiki I te āheinga o te whai mahi ki te ao hangarau, kiriata pakiwaituhi hoki. You're my favourite deputy. O Amerika. I'm hoping I'll come up with something big, but for now I'm sort of just trying to learn as many different like new technologies as I can, because there's a whole lot of stuff out there to work on and so many different places you could take it. I don't know what advice I'd ask necessarily. I'm just kind of interested to just sit there and listen, be a sponge. That'll be good, you know. Still happening. It's not over. You're in it. Ride the wave like I did. There's at least your lifetime to go in this revolution. Hei tā ngā kupu o tākuta Smith, he nui tonu ngā kitenga kai tua kāre anō kia kitea ki roto I te ao kiri waituhi kiriata, hangarau hoki. Kia tirohia ngā piki o ngā kamupene kiwi pēnā kia Weta Digital, e hara I te whakaaro nui kei ahu mai te kiriata kiri waituhi nui o te ao, mai Aotearoa. Do what you're good at, really get good at it, and then hustle. All right? Māna, ko tētahi o te toko ono nei, tētahi o aua kai kōkiri. Manawa Wright, Te Karere.